Marayika arambarira ngo amasengesho y'iminsi 3 ntabwo nayemeye. Igikorane barimo cy'iminsi ngahe? 3. Marayika arambwira ngo iki giterane cy'iminsi 3 ururimi bampaye si umutima wabo bampaye. Uhoraho arambarira ngo kimenyetso nguhaye niba yarangiza Imana izabahembera ibiri mu mitima yanyu n'ibyiri busohoze. Naravuga ngo musengere ku wa gatandatu nejo, ku wa Mungu nejo, buno tuvugana marayika wagaye akanenga amasengesho yanyu. Mugiye gukuramo ikintu nakita ishavu n'uburakare bw'Imana kuri bata inzu yayo. Ikindi cya kabiri cyihutirwa, u Rwanda rwagiranye amasezerano na M20 ku mugaragaro mu mikoranire yero yisesuye. Uyu munsi Sultani Makenga ararara mu byishimo n'umunezero kuko wazi aya masezerano ndayagarukaho ko u Rwanda noneho ku mugaragaro izuba riva bimeye gukorana na M20 mu buryo bw'umutekano, mu mbaraga za gisirikare. Ubwo ni ukuvuga ngo ibara riragoye kuko ubwo intambara irahita ihindura isura. Ubwo RDF yavuze ko ibice M20 kotorora birimo FDLR bikabamo abavuga ururimi rw'ikinyarwanda n'abatutsi bagiranye amasezerano yo kuhagarura amahoro. Inkuru nziza rero ku banyamurenge n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda n'abatutsi ndetse n'abarundi bariyo. Ntabwo biri abice birimo abavuga ururimi rw'ikinyarwanda n'abarundi bariyo. Navuga rero ngo too much final. Reka ndagushyiriramo n'ijwi hano, ijwi hano ry'umunyamakuru ngira ngo uri kuri teri muri ayo masezerano kuko nta gihamya, nta foto, nta cyabaye. Reka mbahe ifoto n'ijwi n'ishusho. Hama noneho kandi uyu munsi Perezida w'u Burundi ngufitiye message kubera ko Imana yambariye ngo eske barasenze bayobowe n'umwuka? Ni wowe ubizi. Barasenze bafite ubwenge? Ndavuga ni wowe ubizi. Barasenze bazi bene wabo bari hanze y'igihugu n'abari mu mpimbi? Ni wowe ubizi. Imana irambwira ngo rero ngewe ururimi rubeshya Ananiya na Safira babeshya Imana noneho akira dupinsi. Narababwiye ngo hari iminsi 3 samedi dimanche rendi. Aya masengesho mwe murayavamo mwinjira mu bihe bibi n'akaga gakuruwe nuko umwuka w'ikinyoma n'uburiganya n'ibiturire n'uburyarya n'amicezo ya ndani byuzuye roho zanyu. Imana yo rero byayibabaje. Imana byayibabaje kubabona muri kubyina muri gutazira hasi hejuru mugabo. Imana yambwiye ibintu bigera muri 3 byayibabaje. Yambwiye impunzi z'abarundi abari muri gereza b'abarundi uburyo mwebwe mutajya munakanura ngo murebe inyungu z'Imana. Rero Yesu aje guhemba. Ku cyumweru azabahemba, ubwo ni kuwa Mungu. Samedeja azabahemba, henda azabahemba. Iyi ndwi mugiye gutangira Imana irabazanira ibihembo by'igikorane muvuyemo cy'iminsi 3. Genda umuhanuzi ndabizi murantera amabuye ndi Mikaya, ariko hano ndabigarukaho mvuga ukuri kose uko kungana uko kwakabaye homboka pyonderamo twigire. Valeste ndayishimiye inkuru nziza kuri wowe rwose. Ngira ngo hano ngufitiye message nuyumva ukande rimikashi. Cyo ni kimwe ndagarukaho. Cya kabiri, u Rwanda ku mugaragaro rwemeza gukorana n'inyeshyamba M23 cyangwa se M20.
mu buryo bweruye ku mugaragaro, ariko ibi bigaragara ko bari basanzwe bakorana. Ego niba buno u Rwanda rwidekaraye rukavuga ngo mu buryo bugaragaye tweruye ko dukorana na M23, byumvikana ko bari basanzwe bakorana. Si byo mbashinja, mugabo biribonekeza kuko njye nta makuru nari mbifiteho, ariko uyu mugoroba ndaje ndayishimiye muhe message, ari message yiwe fise. Ikindi nacyo nuko hari amakuru ufite mu Kigobe hagomba kuba igitambo, ibiro bikuru bya CNDD-FDD mo indani hagomba kubera igitambo. Ntabwo ari igitambo cya misa, ahubwo ni kwa kunda abantu baterekera cyangwa se bakabandwa, nabyo ndabigarukaho. Navuga rero reka mpere kuri ibi bya M23. Ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yanditse urwandiko mu ireteri ifunguye yandikira Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se inteko ya Amerika. U Rwanda ku mugaragaro rwemera ko rufitanye imikoranire na M23 mu buryo butaziguye. Bavuze ko bafitanye imikoranire cyangwa se hari uburyo bari gukorana mu buryo bwo gukingira no gukiza no kurokora abavuga ururimi rw'ikinyarwanda mu bwoko bw'abatutsi muri Nord Kivu na Sud Kivu. Ibi bintu nimbivuga uko wowe urabyumva nk'ibyoroheje, ariko ni ibintu bikomeye cyane. Mu busanzwe u Rwanda rwarabihakanye kuva kera, ariko uyu munsi niba rweruye ku mugaragaro rukemeza ko rukorana na M23 mu buryo bw'umutekano. Ubwo mvuze mu buryo bw'umutekano ni uburyo bwa gisirikare. Ubwo ni ukuvuga ngo Burundi burakorana, Prime niyo ngo barakorana na Kongo mu bya gisirikare, na Cirombo na FARDC. Noneho ubwo Sultani Makenga yemerewe kuza i Kigali muri village Urugwiro cyangwa se muri Arena cyangwa n'ahandi, akagirana ibiganiro n'abayobozi bakuru b'ingabo za RDF. Ni ukuvuga ngo urugamba ruhinduye isura. Ubwo ni ukuvuga niba u Rwanda rwagwanaga intambara mu kinyegero, rurayirwana waze noneho ku mugaragaro, bose babireba. Reka mbivuga uko ngo bose babireba, kubera ko ikintu kiri kwibonekeza intambara. Ubu noneho niba hari imikoranire bwa mbere yemejwe ikaba inemewe, ubwo ikiri bukurikire n'icyo uretse ingwano. Nta byo kwihisha, nta byo gutinya. Ubwo ni ukuvuga ngo RDF ifite imikoranire na M23 tayari. Rero ubwo Burundi ndayishimiye, namubwira ngo bimwe wavugaga kutagwana na M23 ugwana n'u Rwanda, itegure kurwana n'u Rwanda noneho mu Kirundi kiza. Ubwo ahari ubu bufatanye, ngira ngo Sultani Makenga nawe ararara mu byishimo no mu munezero, kubera ko niba Sultani Makenga abonye umufatanyabikorwa mwiza nka RDF tuzi y'inararibonye, iri discipline, kurwana ni number 1, kurwanira bishoboye, ubwo Sultani Makenga uyu munsi ararara. Genda ubwo nabigarutse, reka twemeze ko banayagiranye uyu munsi, cyangwa amaze ukwezi, cyangwa amaze indwi, cyangwa se amaze n'umwaka, ntawamenya kuko ibyo ntabwo twigeze tubimenya. Ariko wumvishije akavideo gatoya, uhoraho atabare. Ibi bintu ni ikintu kidasanzwe. Niba beruye bunu kuvuga muri Uvira virongera ifatwe ku mugaragaro, kuko Amerika ibiri inyuma. Amerika irabishyigikiye, n'uwo bandikiye na Amerika. Kandi iyi leta yagaragaje imikoranire ko ari ukugarura amahoro no kwirinda ko FDL riza gusambura no gusenya u Rwanda.
uyu munsi wa none rero nuza kwitegereza ubwo ibyari mu kinyegero bije ahabona. Ubwo noneho Reveriyani yaravuze ati turi kujya muri Kongo tugenda amenyo, tugenda ku murango habona, nta bibazo dufite byo kwinyegeza. Ubwo n'u Rwanda rugiye kujyayo ku mugaragaro nta byo kwinyegeza. Ubwo ni ukuvuga ngo agakunze ababiri karabateranya. Ngira ngo RDF niramuka itangije intambara ku mugaragaro mu buryo bweruye, ngira ngo nta ngabo y'inyamahanga izasubira muri Nord Kivu na Sud Kivu. RDF Sultani Makenga kagira amahirwe u Rwanda rukamwemerera, nyakubahwa perezida w'u Rwanda akabishyigikira akavuga ngo imikoranire nguhaye ingabo, mukorane mugarura amahoro. Nta musi bya bice byose n'ahandi mutigeze mwumva hari abantu babangamiwe bavuga ururimi rw'ikinyarwanda b'abatutsi. Nukuri iyi nkuru ni munayumva, ubwo nyine murabyina itsinzi. Ubundi iyi niyo celebration ihambaye iruta n'izindi. Kuri mwaserebuye ngo Viratombe, navuga ngo byari biciriritse. Ahubwo iyi mikoranire y'u Rwanda na M20 niyo navuga ngo noneho tombe. Ubu noneho rero navuga ngo ku mugaragaro Burundi burashyigikira FARDC ya Kisasa ku mugaragaro, RDF Rwanda rushyigikire Nord Kivu na Sud Kivu Sultani Makenga. Ubwo ibintu birasobanutse nyine. Niba rero Amerika iyo ubwayo yashyigikiye u Rwanda kugarura amahoro muri Nord Kivu na Sud Kivu, katuvuge ngo iyo ikaba ivuze ngo turabashyigikiye mugende mugarure amahoro, icyo bivuze n'iki, cyo bisobanuye n'iki? Bivuze ko u Rwanda na M20 iyo yarushakaga, iyo yari rukeneye, ariko M23 ntabwo ikeneye abarundi, ntikeneye n'ikindi gihugu icyo ari cyo cyose, ahubwo ikeneye RDF ko ari yifasha kugarura amahoro. Nimvuga amahoro rero, amahoro aya mahoro biribonekeza ko, biragaragara ko abanyamurenge bo Imana yumvise gusenga kwabo, kandi Imana yumvise gusaba kwabo, kuko mubonye umufatanyabikorwa mwiza. Ntabwo u Rwanda nta musirikare w'u Rwanda wiruka, nta musirikare w'u Rwanda ufatwa mpiri, jamais. Ingabo z'u Rwanda zirarwana ku rwego rw'uko ngira ngo murabyibonera Centre Africa, Gabo na hano muri Sudani sava, Barundi bajya Somalia, Abanyarwanda bakajya muri Sudani. Ubu rero noneho ngira ngo ni inkuru nziza ku banyamurenge muri Nord Kivu na Sud Kivu n'abandi bose bifuza amahoro, cyangwa se baharaniye ubwigenge bwa ziriya ntara, kwirukanamo imitwe n'imihari n'iterabwoba. Ngira ngo ubwo rugamba rubaye rubisi, buriya intambara ibaye mbisi, kubera ko mpamya ko buriya M20 nayo ayo masezerano bagiranye izagira uko ifatanya na RDF mu buryo nyine M20 ishyika ku musaruro w'icyatumye bagirana aya masezerano cyane rwose, kandi uko ni ukuri. Ni ukuvuga rero niba M23 nayo yabonye umufatanyabikorwa, bagomba gufatikanya kugira ngo bagere ku tsinzi cyangwa se bagere ku ntego. Ubwo rero hari abantu bane bahanganye, Uburundi na Kongo ya Kisasa, noneho n'u Rwanda na Nord Kivu na Sud Kivu. Ubwo abo bane bose barahurira mu ntambara, uhereye za Masisi, za Goma, za Sa. Ngira ngo abarundi bakimara no kumva iyi nkuru, hari igihe bahita banisubirira iwabo bagataha cyane rwose. Niba Amerika yemereye u Rwanda kujya kugarura amahoro muri Kongo, muri Nord Kivu na Sud Kivu, hakaba hari amasezerano u Rwanda rwagiranye ni AFC, ihuriro
y'izi nyeshyamba bita twigwaneho. Kandi izi nyeshyamba ni abahanga cyane kubera ko bageze muri Uvira basubira inyuma bararekura, bavuga ko bo bifuza bagomba bashaka amahoro. Bararekura bisubirira inyuma bati twari tuhafite, twari twanahafashe, ariko ntabwo dushaka ko badushyira mu mitwe y'iterabwoba, ntabwo dushaka ko badushyira mu mitwe y'ibyihebe, ntabwo dushaka ko badushyira mu mitwe mibi igwanira amahame nk'aya Isilamu, batadushyira mu gatebo ka FDLR, Boko Haram, Al-Qaeda n'indi mitwe n'indi mihari itandukanye. Bo bahita bagira disipurine rero bati twumviye inama z'abahuza Qatar na Amerika, twasubiye inyuma twaharetse, reka noneho turebe ibikurikira. Niyo mpamvu mwumvise ko Lawrence Kanyuka yavuze ngo isaha ku isaha basubiye Uvira nta muntu n'umwe urobe bahagarike. Kandi koko ntawe, niba atarabonetse mbere ntaboneka ubwa kabiri, ubwa gatatu, ubwa kane, ninde uri bubahagarike? Ubwo n'Uburundi burasabwa guhindura umukenyero n'umuvuno. Kandi bimwe Ndikuru yavugaga ngo Amerika ngo nitagira icyo ikora, bigaragara ko Amerika nta kintu iri bukore namba aha hantu ku mugaragaro. Mbaye nk'uhatinda koko byari ngombwa, ndetse n'inkuru iri buvugwe cyane, nubwo nje mu ba mbere, ni inkuru iri buvugwe ku rwego rwo hejuru, ni inkuru iri buvugwe cyane, kubera ko hari ibiganiro ubu noneho baravanga inifomo, baravanga diplomasi, baravanga ibintu bitandukanye. RDF na AFC, ihuriro rya 23, ni ukuvuga imikoranire yabo igiye kujya ku karubanda, kandi Amerika niwe muterankunga mukuru wabo. Ni ukuvuga rero niba Amerika ibishyigikiye, n'Abanyaburayi barabijya inyuma. Ubwo rero murasabwa iki Barundi? Prime niyo ngabo. Niba nta maboko ufite yo kuza gusunika abo bagabo ko ari babiri, urakuramo akawe karenge. Cyangwa se Uburundi nibwitaza ahantu hari umuntu uvuga ururimi rw'Ikinyarwanda witwa Umututsi, Uburundi bujye gushakishiriza ahandi, ariko aho buhakwepe. Very good. Noneho rero ubuzaminembwe za Uvira, za Bukavu, za Masisi, za Goma, za Kamanyora, Warikare n'ahandi bigiye ku karubanda. RDF igiye kugarura amahoro, kugarura amahoro. Buriya mpamya ko baranabitegurira bije, babiha inkomezi, babiha imbaraga. Mana Nyagasani, ngira ngo ahubwo celebration mu Banyamurenge rwose. Ibi ni ibyishimo, ni inkuru nziza ku Banyamurenge ku mugaragaro. Navuga ngo ubu bagiye gushushanya ikarita aho umwanzi ari n'ikibazo aho kiri. Ubwo indege za RDF zemere kugenda, ibifaru bya RDF byemere kugenda, buri kimwe cyose ubu cyemerewe kogoga aho M20 yabikotorora cyane rwose muri analize zanjye. Noneho ubwo rero imikoranire ivuga ku mugaragaro nuko n'indege z'u Burundi n'abasirikare b'u Burundi bagenda bemye bavuga bati twigire muri Kongo kubw'amasezerano dufitanye na Kisasa. None ubu habonetse andi masezerano u Rwanda rumaze kugirana na M23. Inkuru nziza rero ku bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, ku Banyamurenge, inkuru nziza, inkuru nziza vraiment cyane rwose, inkuru nziza. Muri Nord Kivu na Sud Kivu mubonye umufatanyabikorwa, kandi utari umwana, uzi ibintu by'intambara, usobanukiwe Kongo, uzi Kongo yimetiriza, wanayiyoboye. Hajya rero murakisi. Navuga ngo Evariste Ndayishimiye ndi kumubwira inti inkuru nziza cyangwa se ubutumwa bwiza naguha. We vugana na Reveriyani Ndikuriyo, ubundi mukinjure mwigendere. Niyo mahirwe waba usigaranye ya nyuma.
kandi nabwo ibyo ukabikora muri iri joro, wowe perezida w'u Burundi na Reveriyani, abasigaye hari uruhengekero, mugabo mwe niba bafata mu maboko ibara riragwa, hasi hejuru. Iki cyumweru turimo, ejo ni samedi, dimanche, narababwiye ngo ibara rishobora kugwa, mugira ngo ndabahenda. Biri kuvugwa ko igihugu cyabangamiye amasezerano ya Washington. N'icyahe wibaza? Mu rwandiko cyavuzwe ariko cyagaragara, ariko cyavuzwe n'u Burundi. Rero buno tuvugana, Evariste Ndayishimiye, ibyiringiro byose ntabyo, ibikorwa byose ntabyo, kubera ko yewe marayika yambwiye ngo igiterane mwagize, iyo mukihorera mugafasha abantu bari mu mpimba, horaho arambarira ngo kiriya giterane bagize nanone iyo bakireka bakababarira impunzi ziri kunyagirirwa hanze y'igihugu, gusenga kufite ibikorwa no gusenga kutagira imirimo, igikorane mwatoje amahera bene gihugu ngo mubyine mwibyina itsinzi, iyo mukireka mukababazwa n'ishyano n'akaga kagwiriye u Burundi, ubwo amahera yaburaga n'igitoro, n'ubutabera, icyo nakwita ubutungane, ubwo byaburaga, ntabwo igiterane cyanyu Imana yagishimiye yakigaye, ntabwo ari njye wakigaye, ni Imana yakigaye, kubera ko ibikorwa byanyu n'imirimo yanyu uko mugira kuno mu biganza huzuyemo amaraso, uko muzamura Bibiliya ngo mwami Yesu data, murabeshyanya, muraryajyana. Angeline Ndayishimiye ntiyahoberana na Ndikuriyo cyangwa umutambukanyi wiwe Denise Bucumi, ntiyahoberana na Angeline Ndayishimiye mu mutima, nugukwepana michezo ya ndani, bahigana bankana. Rero niyo mpamvu ibintu bigiye kuva mu masengesho mwasenze, nukurira, nukubabara, namarira, nagahinda. Iyo musenga muri mukuri no mu mwuka, mukubaka imirimo myiza, nta kibazo cyari gihari. Mugabo ko mwubatse ku musenyi, mukubaka ibintu bitagaragara mu maso y'Imana, byo michezo byo ni by'abanyepolitike. Sazari mu bihe sazari by'Imana, mu bihe Imana mwere kuvanga ibintu. Kuririmba gereza y'abantu 400 irimo 5,000 ugatazira ugahimbaza, kuririmba impunzi zawe zirenga 10,000 ziri hanze zose atari opposition, ngo nibashaka batahe nibagomba babihebe. Ntabwo igikorane cyanyu Imana yakishimiye, kandi ikimenyetso mbahaye nuko bidatebye bitanatinze mugiye kubona ibyibonekeza kw'Imana yo ubwayo, ibyo mwayibwiye ku rurimi n'ibiri mu mitima yanyu n'amaboko mwayihayemo icyubahiro n'amashikanwa, ko ntaho bihuriye n'ibikorwa byanyu byo mu mutima no mu mubiri. Mu gikari muba mu bindi, hano kuri kamera muri stade mukaririmba hoziyana 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 hoziyana. Rero aya masengesho ni muyasoza, muraza guhabwa ishimwe cyangwa se kado igaragaza ko mwasenze nabi, ko Imana itashimye amahombe. Ibyaha bitatu Imana yanga urunuka bikomeye cyane, navuga ngo nukora kimwe muri ibyo, izina ryawe Imana izarihanagura mu gitabo cy'ubugingo. Nukora kimwe muri ibyo, izina ryawe rizahanagurwa mu gitabo cy'ubugingo.
icyaha kibi cya mbere nahera ni icyaha cyitwa gusenga ibigirwamana, gusenga hindo, daragoni, ryangombe, kiranka, shitaroti n'ibindi, ukagikubitira amavu ukakiramya, ukagishikanira amaturo, ukagishikanira imibavu. Uri umuyahudi, uri umunyayisirayeli, wari umwana w'ubugingo, Imana izakurimbura wowe ubwawe, ishyireho umuryango wawe uhereye ku mugore n'abana, ibatondekanye bose kwihora mu mujinya n'uburakari. Icyo cyaha abasogokuru yenda barabikoze, cyangwa n'ubu harimo ababikora, kuko isi yabaye umudugudu. Ubu nta gihugu kitarimo umurundi, nta gihugu kitarimo umunyarwanda. Iyo agezeyo dufite n'abahakana Imana n'abapinga Imana. Mu Bugande muzabona abantu basenga abantu, mu Burundi mufite uwitwa Migurumiko, mu Rwanda tugira uwitwa Sarongo, we naramuhanuriye mu kwezi kwa karindwi niba atari mu kwa gatandatu, kandi mu mbere icyabona ndamubwira ngo Imana igiye guhana umupfumu witwa Sarongo wishyize hejuru. Koko Imana yarashubije irambwira ngo uyu mupfumu imbuga nkoranyambaga zamamaje, akazamuka akagera ku gasongero, ndamusenye kubise hasi, kandi yariye amahera abantu benshi batagira umubare. Abo bose rero ni abantu bahakana Imana, banigisha ko Imana itabaho, ariko icyo ni icyaha umuntu akora, bikaba bibaye sakireregwa, ukaba urenze umurongo utukura, noneho urwawe rukaba rurageze, rukaba rukuzuriyeho akaga, amakuba, ishyano rikaba rirakugwiriye tayari. Icyaha cya kabiri nacyo kibi, icyaha cyitwa ubutinganyi. Ni icyaha kibi cyane, ni icyaha navuga kimaramaje, cy'akamaramaza. Ubutinganyi ni umugabo ku mugabo, umugore ku mugore, cyangwa umukobwa ku mukobwa, ariko bahuje ibitsina. Iki cyaha iyo umuntu yagikoze, amazina yawe Imana iyafuta mu gitabo cy'ubugingo, ikayakuramo, ikaderentinga, efase, byose igasenya, ikaribata, ikakuramo. Iki cyaha cyitwa ubutinganyi, abadayimoni nibo bagikwirakwiza, aho umukobwa ngo aryohere undi mukobwa, umuhungu akaryohera undi. Ntumbaze, Evariste Ndayishimiye ntiwigeze avuga ngo no kubivuga mu kanwa. Rwose naramushimiye, neva rwose yaravuze ijambo ry'abaga ngo no kubivuga mu kanwa kanjye. Ibyo bintu si nkwiye no gutinyuka kubivuga muri aka kanwa. Kandi koko urubyiruko kubera ubushomeri babasezeranira amahera, imiduga izimbye, kandi koko icyo kintu aberiminati, abafirimaso, abatikristo bagishoyemo ubushobozi bwinshi, bagishoramo ibihera byinshi, ku rwego rw'uko sahizi abatinganyi bahembwa amahera menshi cyane, abantu rero bakabijyamo. Noneho kubera ko rero turi muri Afurika, abantu ntabyo bazi, ibyo bintu ari inzaduka cyangwa se bitanabaho, kandi koko ntibibaho, abantu benshi ntibabizi. Mugabo akayobera bahinga, ni icyaha Imana yanka urunuka, urunuka, urunuka ku rwego rwo hejuru. Icyo rwose nacyo umenye ngo igihe uzaba uri umutinganyi cyangwa se wabigiyemo, umenye ngo wowe n'inzu yawe iciriweho iteka. Ibyo nta tolerance ibamo, ibyo zero tolerance, kandi mbikubwiye nk'umuhanuzi, nk'umuvugishwa. Icyaha cya gatatu, kurogotwa kuri mwe mu yera, gutuka umwuka wera, mu Kirundi, mu Kinyarwanda. Iki cyaha cyo kurogotwa no kucokora, mwibuka abantu baravuze ngo umurimo Kristo akora
n'uwa Zerubabeli, n'uwa Shetani bawitiranya n'uw'abadayimoni. Umurimo Yohana yakoze baravuze ngo ni dayimoni imukoresha. Igihe cyose uzabona umuvugishwa, wabona umuhanuzi, wabona ibikorwa by'Imana ukabyita iby'abadayimoni, ugacokora, ukarogotwa kuri mwemu, ntabwo ubabarirwa. Amazina yawe efase drenti mu gitabo cy'ubugingo barayasiba. Kandi abantu batuka Mwuka Wera mu buryo bo batazi. Kuko iby'umwuka byumva n'ab'umwuka, kandi iby'umwuka bimenwa n'ab'umwuka, kandi iby'umwuka bikotororwa n'umwuka. Iyo abantu babihinduyemwo akabumbu ko mu mubiri, umwe akabikora uko abigomba, undi akabikora uko abyumva, undi akabikora uko abishaka, kenshi na kenshi ingaruka zishyikirane, wibaza zifatane. Ni icyago gishyikira abantu mu buryo bo batazigaga, kuko iby'imwemu barabikiritika cyane, bakabikiritika hasi hejuru. Kereka nugira amahirwe Imana ikaguhishurira ko ibyo bintu koko ari ibya Shetani cyangwa ari iby'umubiri. Niba ukiritika pastor, niba ukiritika uriya muhanuzi, niba wowe waba mu byo uvuga ari we wibeshye, bigasangwa uwo muntu ibyo avuga abihabwa n'Imana, ibyo akora bikomoka ku Mana, ufite ishyano, ufite akaga. Ndakuburiye uhagarikira aho nyene. Ni ukuvuga mu byaha byinshi Bibiliya ivuga ibyaha by'inyongebizabugingo, ikanavuga n'ibyaha, ikavuga n'ibyaha birimbura umuntu. Ibi byaha byose uko Bibiliya ibivuga nuko igenda ibitandukanya, byose ni ibyaha. Ariko hari ibyaha umuntu akora akaba amaze kunywana ibihango na Shetani. Hari n'umurimo w'Imana abantu bakora neza bakambarana impeta na Kristo. Hari ibikorwa byiza ukora, nka kiriya gikorwa Rusi yakoreye Nawomi cyo kuvuga ngo Imana yawe, akamurahira iriya ndahiro, burya yahise yambarana impeta na Kristo. Nta handi hantu bisabye kunyura. Rwa rukundo rwa Dawidi na Yonatani bahise bambarana impeta, nta handi hantu bisabwe ikorosi banyuramo. Rwa rukundo navuga ngo Moridekayi na Esita bakoresheje batabara ubwoko bw'Abayuda, aho hari igikorwa ukora Imana igahita ivuga ngo amazina yawe bayandike mu gitabo cy'ubugingo. Bigakorwa nk'itegeko, bigakorwa mu kuri no mu mwema. Uyu munsi wa none umukristo wese akwiye kumenya umubiri we, ibyo uhurumbira n'ibyo ushyugumbirwa umubiri wawe, kugira ngo umenye ngo intambara, ibyaha nanesheje nibi, ibyo sabwa kunesha nibi, ibyo ntaranesha nibi, ibyaha mbona nihamagarira nibi, ibyo Shitani nzanira nibi, ibyaha by'ikigeragezo mu ntege nke z'umubiri ndekurirwa n'ibyaha. Umuntu akwiye kwisaka nk'uko umuntu ajya kwiyoga, akamenya ngo hano hari umwanda, n'aha hari umwanda, hano hari ico, aha reka nkube cyane, hano ni habi. Urabona uko twoga, umuntu wese aba yisaka kugira ngo no kwiborosa mu menyo ureba ko nta kantu kakucoroka. N'iby'imwemu rero nibyo. Umukristo agomba kuba ari umukristo ahamanya n'Umwuka Wera, kwirondora, kwikotorora no kwigenzura kugira ngo adatsindwa n'uburiganya bwa Shetani. Urantahura? Uyu munsi niba utazi intege nke zawe n'ibyaha ukora, ntushobora no kumenya niba unakiranuka cyangwa unakiranirwa. Niba uri umupfapfa cyangwa uri umunyabwenge buke, ukaba udashobora kumenya ibyaha wowe ukora, ntushobora no kumenya imirimo myiza ukora, uracyari hasi cyane, hasi cyane. Umukristo mwiza aba azi intambara, akavuga ngo tsindwa aha, tsinda aha, shobora ibi, tsindwa muri ibi. Noneho ibyo ngibyo udashobora nibyo uhagarara ukarwana na Shetani, uhora akaguha itsinzi mu izina rya Yesu. Ni ukuvuga rero, nanjye nk'intumwa, nk'umuhanuzi n'umwigisha, Uwiteka aguhe kunesha icyaha n'igisa nacyo mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Tsinda ibyaha kubw'Umwami wacu Yesu Kristo yavuye amaraso ye kubw'ibyaha byacu, akira itsinzi mu izina rya Yesu.